sesi empat ni or pi jangan di channel kuma play iya ki video ba ni kong ya bang lap iya saut lagi bentar bente ya ki KHWAI long normal KHWAI bom dan thliew len ki speed ndre ni bentar par kuat ni pi kendat ya ki saut lipat ki bentar kumno bangin te ya ki KHWAI ki pa dan thliew len ni ki bangi ong ki eyedhook. Tunggu ni page, yang ni video. Kau boleh siapkan.